bay Kalaminions. Nataron sa Colon bay. And nakita taglamig kanan bay. So let's check out unsa ato makaon na lami diri sa Colon, the oldest street in the Philippines. Let's go. So doon lang to sa marker ba niya, magmami ta karong hapon bay lamig ikaw mami ug diri to magmami bay. Pesos na ito na itong order ng ngohiong siomai, a special na mami fry ay soft drinks o tubig. Guys, thank you so much for watching by this short video sa Pausta Mami House. You know, mauna lamiid kayo pa mainit dito, lamiid kayo ihigop sa sabaw. By the way, lami sa puno ilang lansiao na dapat makutilawan next time. So muna guys, let's keep on supporting our local mga small eateries especially. Kaya muna, makalingaw gina ilang mga pagkaon, barato, makabusog, sulit yun kayo. And I hope to see you sa atong mga next videos. And muna,
Ayo-ayo mo diha. Let me know kung namoy masuggest na sa daan sa kumukao next. So thank you so much for watching. Bye bye bye.